Sahneye Tataristan Respublikası Devlet Seneti Reisi O'rinbosari, Tataristan Respublikası Prezidenti boshidagi Tatar tilini saqlov va o'stiruv masalalari komissiyasi raisi Marat G'o'difulli Ahmedovni chaqiramiz. Qadrli millatdoshlar, hurmatli do'stlar, qonaqlar, albatta birinchi shiorda har barchamizni ixlos ko'ngildan shu motor uchrashuvda salomlayman. Bugun inshaalloh bizning Habib motor kun, mana kunning birinchi yarısında aliga qadar bo'lishida Sho'rning ikkinchi nomerli gimnaziyasida eskitkish motor ishtirokli tarbiya ishlarida ko'rgazma materiallar bilan milliy bilim beruvlarda jonin tanini ixlos berib ishlaydigan shunday motor kollektivlar uchrashdik. Demak, Sho'rda Tatar muhiti, Tatar joni yashaydi. Bizning shohidlar Sho'rning 90-yillar boshidanoq respublikamizning mustaqillik yo'lida milliy harakatda ne darajada aydab borishlar bo'lib turibdi. Gerçi şehir üzerinde bütün sayımızdan bir tüplep yığılan şunday şehir, özünde ne kadar şu çılda 90'lı yıllar başında milli Tatar anını toplap, onu üzerinde şahlarına saklayıp Kazan şehrine götürüp gelip respublikamızda müstakillik yolavalara mümkünlük bir şahların milli hareketi. Mene nindi yol şahlı. Elbette şahlı her şey ol nindidir bir umtuluş bilen, yanılış bilen yaşadı. Hatta Kamaz ile olan vakıgalar şırında da o yoğalıp kalmışı, üzerine yazmışına üzerine hocalık mümlegen, distelegenle şahının halkı yaşları üzerine kesip tavıp, şığıl tavıp, ul şahta da yoğalıp kalmadılar diye beytiğinde. Hem bugün de şahlı şehirine bir matrus işte, ikinci yaktan karaganda respublikamızın ruhi turmuşuna da Sho'rning kirtetirgan ulushi bek zo'r. Gerçekten
Үзәктә, Казанда, мәркәзебездә андый мөмкинлекләр бирегә караганда да күбрәк, шулай булуга карамастан, бик күп җырчыларыбыз, әдәбиятчыларыбыз, шагыйрь язучыларыбыз, композиторлар булмасын, гомумән мәгариф яки мәдәният өлкәсендәге тулы ханлы тормышыбызда республикабызның чаллыгын күрүе бәхәссез. Менә миңа үземә инде бик күп еллар чәчәк булып яшәгән кешегә ул вакытта бит инде гектарлар, центнер, тонналар белән сөйләшә идек. Хәзер менә учетка салып булмый торган яңа бер эш йөкләделәр үземә президент каршында шушы комиссия эшкәннән соң. Әйтергә кирәк, телебезнең дә проблемасы бар. Һәм бик ышанабыз чаллыгының менә бу рухи омтылышына, бүгенге күргән мәктәптәге эчтәлекнең, бөтен Чаллы шәһәренең милли тормышлыгына аның йогынтысын сизеп, республикабызда телебезне үстерү мәсьәләсендә дә Чаллы безнең киләчәктә дә үрнәк хезмәт күрсәтер дип. Кирәк безгә, чөнки тормышта төрле вакыйгалар бар. Инде мөхитебез гомуми ил күләмендә гел руслаша бара. Шулай булгач, бик күп әтиәннәрнең күңелендә дә бу татар теле миңа тормыш өчен нәрсәгә кирәк бу дигән шундый сораулар туарга мөмкин. Әмма ләкин менә милли җанлы, рухи яктан бай шәхесләребез ул гади кеше булмасын. Ул җитәкче булмасын, безнең һәрберебезнең шәхси үрнәгебез ул телебезне саклау һәм үстерү өчен бик мөһим. Менә бүгенге вакыйга да безнең биредә Илдар Юзеф исемендәге премияне тапшыру тантанасы ул безнең үзенә күрә иҗат чишмәсе. Күпләрне рухландыра торган һәм күпләрнең җиңүчеләрнең күңелендә тарихи бер матур вакыйга булып кала торган шундый вакыйга һәм ул да безнең милли аңыбызга, телебез язмышына хезмәт итә. Республикабызның язучылар армиясе ул бик зур, 300-дан артык язучы шагыйрьне берләштерә ул. Һәм мин менә үзебезнең уртак эшчәнлегебездә дә туган тел язмышы комиссиясе эшчәнлегендә дип әйтүем инде. Бу зур армиянең безнең алгы фронттагы көрәшчеләре булуына ышанам. Безнең бирдә яңа җитәкчебез биредә Ркаил Зайдулла инде ул танылган үзенең таланты белән һәм үзенең булдыклыгы белән, әдәби җаны белән дә һәм кыю фикере белән дә хәтта язучыларның корылтаенда без шундый сүз әйттек, үзенә күрә без аны Туфан абый Миңнуллинга алмаш итеп күз алдына китерәбез. Теге милләтне яклаучы буларак та дип әйтәм. Инде язучылар берлегенең башында шундый кыю тәвәккәл җитәкчебез бар икән, язучылар берлеге безнең милләт язмышына киләчәктә әле күбрәк тә өлеш кертәләр дигән ышанычта. Һәр барчабызны ихлас күңелдән сәламлыйм. Саулык, сәламәтлек телим әле сезнең белән бергә менә уртак бурычларыбызны хәл итүдә илне көнне куандырып бергә матур эшләр яшәргә. Рәхмәт үзегезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бу матур мәхәббәт залда, бу бинада күп тапкырлар булган бар. Элекке хезмәт вазифам белән әлбәттә бик күп җыелышлар, итләр, сөтләр турында, хезмәт активлыгы турында бик күп сөйләшәләр. Һәр вакыт менә безнең бу залда, бу йорт, бу бинада Гөлзадә Мөхәммәтовна елмаеп, балкып каршылай иде менә безнең Чаллы ягы тормышының, рухи тормышының эчтәлегендә безнең бу апабызның искиткеч зур өлеше. Ул беренчедән безнең тарихи тере энциклопедиябез аны белмәгән әйберсе белмәгән кешесе юк. Икенче яктан караганда менә шул кадәр татар җанлы булып милләтебезгә хезмәт итү инде күп еллар дәвамында һәм әлегә бетмәс тикәнмәс көче энергиясе ташып тору гаҗәпләндерә безнең һәр барчабызны. Шуңа күрә менә бу очрашуда инде Гөлзадә команда икәнбез. Бергәшәбез әле. Менә хөрмәтле Үзенә менә безнең беренче булып пешкән комиссияның рәхмәт хатын һәм бер кочак чәчәк тапшырыйлар үзенә. Gülzada апа инде Алла Тәгалә матур итеп яшәргә һәм әлбәттә эшләргә насыйп булсын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз,
Җырлый Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илсөяр Зарипова. Кыртаслар артыннан Илдар Юзеев сүзләре, Мәсгуд Имашев көе. Yeah.
Gülsiye Zaripova. Bayanlar Araslan'dan alt kazanan senat teşekkürse İlgiz Zagirov. Hürmetli tamoshachilar, Ildar Yuziyev premiyasining 2020-yilgi laureatlari e'lon etilib jetdi. Kimlar davrida, kimlar ona nasllarni yolg'iydi. Tenni yolg'iydi, jonni ham zamonni, dilni yolg'iyolmaydi. Kimlar davrida, kimlar ko'shib yorsi yomaqonni, qonlar osha tug'il, dillar osha. Biz bir, ey o'g'illar. Dolariston Yozuvchilar birligi Kantat Media aksionerlik jamiyati filiali Meydan jurnali premiyasi Dolariston Yozuvchilar birligi a'zosi ko'rnikli shoir Danis Talibulovli Xayrullinga topshiriladi. O Meydan jurnalidan 2020-yil 10-sonida bosilgan she'rlar sikli uchun loyiq deb topildi. Sahnaga shoir Danis Talibulovli Xayrullin ham premiyani topshiruvchi Dolariston Respublikasi Davlat Совeti deputati, Dolariston Yozuvchilar birligi raisi, Dolariston xalq yozuvchisi Abdulloh ismidagi davlat premiyasi laureati Rafael Zaydullin, Altan texnik birlashmasi direktori Ramziy Nurmuhammadovli Hojiyev chaqirdilar. Rahmat etamiz. Shoir Danis Talibulovli Xayrullin 1945 yilning 7-oktyabr Dolaristonning Oznaqar oyida topshirgan o'rnatma. 1961 yildan Sho'lpur davlatida davolag'ach Qozon ovul xo'jaligi institutida bilim ola. 1992 yilda Dolariston Yozuvchilar birligi a'zosi. Rahmat etamiz. Haligi premiya Ildar Yuziyev ismidagi premiya bu chalg'i uchun tugul, u butun Tatariston uchun qadrli ham ko'man tatar dunyosi uchun, chunki Ildar Yuziyev bu hali ulug' zo'r shoir bo'lishini, shoir, dramaturg bo'lishini u adabiy ustoz deydi. Biz borimizda sen aytganda mana aytadilar, rus adabiyotida biz Gogolning shinelidan chiqdik deb aytgan Dostoyevskiy. Biz borimizda Ildar Yuziyevning jidanidan chiqdik. Bizning bizga qadargi bugunlarda zilfatlar, madaniy bizning de turdan turib, o vaqtda Tatariston Yozuvchilar birligi raisining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari edi. Shavkat G'aliyev bolalar adabiyoti sektsiyasini yetakasi, ular ikki do'stlar edi. Ildar aka bilan turdan turib shu yosh almashni hozirlash bilan shug'ullandi. Shunga ko'ra Ildar Yuziyev premiyasini bugun Danis Xayrullinga topshiruv men uchun martaba, chunki Danis Xayrullinning Tatar xalqining bik ulug' zo'r shoiri deb sanayman. İdillashganda men ana she'rlar rohatlanib nashr etaydim. Ham albatta shu buyakni u o'zi bir ma'noga ega. Yasha Danis Xayrullinga qutlayman seni. Rahmat. Xayrli kech, hurmatli shahardoshlar, qo'noqlar. Danis aka ijodimiz bilan Budralgancha biroz tanishdim. Yigrakda asrlar, asrlar unutdim she'rning ismini. Istaqamadırdan bek uylantiradigan she'ringizni o'shatdim. Olg'a tabar ijodingizda zo'r urinishlar, salomatlik, shu o'zimning zo'r bo'lmagan bo'lagimni olib sizning oldingizda ijodingizda biroz yordam etilsam, bizning xizmatdoshlar ismidan shu bo'lakni qabul etib olamiz. Ondan so'ng narsa e'tibor etasin kerak. Sizlar injenerlar har vaqt injener shoir o'zi bir e'tiborga loyiqli ayber umr bo'yi yetishtiruv tarmog'ida ishlaganingiz u kishilar biroz qisqaroq bo'ladi. Sizning she'rlaringiz aniq to'g'ri kelmay, tam Viktor rahmat sizga. Rahmat Viktor, hurmatli tomoshabinlar, sizning olqishlaringiz Danis Xayrullinga qo'yib topshiriladi. Ildar Yuziyev ismidagi shosha medalni qabul qilib olasiz. Shu bilan sizni tabriklaymiz. Ham olamada nashrlarga yozilgan nasib bo'lsin sizga salomatlik tilaymiz. Uzoq yillarimizni quvontirib turasiz deb ishonamiz. Shu bilan sizni qutlaymiz. Rahmat. Rafael efendi tamam. She'r asr ko'lagachi ishga tushdi. Yo'q bir
Yokta bilmiyorum, bunu öğrenirmen Allah'ın. İste kalatırım. Ardayın efendi şolay bizge boş koluna kimlerden durun şolay rahim ediniz. Men hürmetli tamaşaçılar fırsattan faydalanıp tağın premiyeler topşırılar rixsat etdiniz. Çünkü biz siyaz merakesi bilen bu bilekler topşırılmışa kalgan Cemal Velidi ismindeki edebiyat bilimi ülkesindeki şenlik için Enver Şeripov'a hem dramaturgi ülkesindeki olmuşları için Bulat Salakov'a. Rahim ediniz. Rahim ediniz. Hürmetli tamaşaçılar, sizin alkışlarınız demek әлеге бөлекләрдә үз иеләрен тапты. Чын күңелдән сезне дә тәбрик итәбез. Булат әфәнде, Әнвәр әфәнде сезне сәхнәгә чыгарып рәхим итәбез. Чын күңелдән тәбрик итәбез Булат Салаховтан, Әнвәр Шәриповтан. Булат Салахов бүген Туфан Динновин премиясе дипломын, Әнвәр Шәрипов Джамал Вәлиди премиясе дипломын алды. Құттықтаймыз. Hürmetli tanışmışlar, değerli dostlar, hürmetli yazıcılar, şagirdler, alkışlarımızı jeylemeniz. Bu kişiler çıkmak da әлеге bölüklerге layık. Benim eklesim yine bu Tufan abinin ünlü isminde premiye. Tufan abi 2012 yılına yazıcılar sayısında bana yazıcılar sayısına kabul ettiği turunda bilgine verdi de insanlı bilgi Tufan abi kulundan men alganman. Yazıcılar sayısı silini isime degen maktavlı. İsim dedi olmaya hem uzakta ötmeyip vafatda buldu. Şuna göre ben şunun bilen bir gururlanam. Hem sanından aytganimcha men Tufan abinin 70 yıllarında birden bir kişi Tufan abi bulup oynagan. Mine azgına aşağıdan. Anam dik matır yüzü var idi. Yanılar ne işlemez. Zor rahmet. Rahmet zor. Zor rahmet. Rahmet efendim efendim. Yürek için bir zor rahmet. Rahmet. Istalat bilginden vermeye çalışıyor. Rahmet zor. Efendim efendim sizge de bir zor rahmet. Şimdi hürmetli tamaşaçılar, hoş geldiniz. Sendemiz türünde Zamana Vokal Ansambli Tuğan Yakup Kayınları İldar Yüzeyli Sözleri Mesut Dimaşovki.
Hürmetli тамашачылар, sizin tağın bir alkışlarınız Zamana Vokal Ansambli. Qadrli do'stlar, devam edamiz. Eldar Yuziyev premiyasi negizlamasi bo'yicha bir premiya Boshqirdistonda yashovchi ham Maydon jurnali bilan aktiv aloqada bo'lgan talantli Totar yozuvchisine beriladi. Tatariston Yozuvchilar birligi Kontant Media aksionerlik jamiyati filiali Maydon jurnali premiyasi Boshqirdiston Yozuvchilar birligi a'zosi Tomolg'an Mirzayevich, Tulpar jurnali bo'lim mudiri Dildar Donisqizil Bo'latovga topshiriladi. Sizga alqishlar. Bu Maydon jurnalining 2020 yil 1-sonida bosilgan PlayStation loyihasida bo'ldi. Premiya topshiruvchi Satnaga To'ymazi shahridagi Milka jamiyati generaal direktori Boshqirdiston san'at qozongan madaniyat xizmatkori Tatariston san'at qozongan artisti shoir kompozitor Tumanak Tatar tarixi madaniy muzey yetakchisi Boboy O'tara muzey kompleksini tuzuvchi Butun Rossiya Tatar oğulları assotsiatsiyasi yetakchisi Fadil Mehmetdinov G'animov Boshqirdistonning Tataristonning xalq artisti Fenvali Ahmadov Tataristonning xalq yozuvchisi Abdulla Tug'ay ismidagi davlat premiyasi laureati Marsel Boyanova G'aliyev topshirildi. Rahmingiz. Şartlamış rayonu Başkar alanında Başbaş ödemelerini tamamlayıp Başkır Devlet Üniversitesi'nin Tatar Rus Filologisi Birliği'nde okuduğu diplomalar Brazil Başkır'dan kitap neşredilen Toy Filden yaralılar görüşsün Nobel kitapları aktörü Tulpar jurnalında Gülük müdürü Başkırtistan Yazıcılar Birliği a'zosi Filologiya fenleri kandidatı. Kadir Efendi, rahmetiniz. Siz hürmetli milletdaşlar, mening de bu premiyani ikinci yıl topshiramiz o'zimizning kollektiv isminden. Chunki Eldar abi bizga pek yaqin kishiydi. Biz 60 yaşın Fenvali Ahmadov, Shohir abi Mustafin birgalab Yonovulda, birgina ovulda qolmadi, 60 yaşını o'tkazib biz 25 kunlab yurdik Yonovul rayonida. Shunday mart oyida motor qor bo'roni o'ldimda bo'ron da bo'ldi. 8-6 mart, 8 martda shunday qattiq bo'ron bo'ldi. Onda biz marshalar üstünden ovullarga qorlarni yorib kirib, biz konsertlar qilganda Eldar abini ko'talariga shunday kirib, shunday motor bizning ko'nglimizda qolgan. Hem endi Eldar abi so'zlarini mening de motor yana bir necha jirim bor, Fenvali Ahmadov endi ko'p krezerlarda yetkirdi. Endi men shu premiyani berganligach men bek shodlanib, rizo bo'ldim, chunki Eldar abi bizning Boshqirdistonniki Tataristonga kelib, ol o'zining bütün ijodini bergan kishi, bütün kishining shaqqa turgan kishi. Ham endi biz bek g'ururlanamiz Eldar abi bilan. Shu premiyani bizning Boshqirdistonning qizina siz shuni taqdim etgansizga biz bek bunlarga quvonib, rahatlantirib Şuşa Gülek'ni men özümün kollektiv, özümüzün Boshqirdistonning Tatar oğulları isminden Şuşa özümüzün Gülek'ni ilerge Gülek etasim keladi. Ijodiy o'yinlar olda sizga ko'p shunday millatimizni saqlab qoluvda ulush kiritgan. Ham endi biz Tatar bo'lib, har vaqtda birga yashaylik, birdan bo'laylik. Hem endi oldagi kunlarda Tatarligimizni yo'qotmasha motor etib yasharga asir. O'shlar sizlar. Rahmat, Masil Efendi, rahmetiniz. Eldar ağa bek юморист kishi. Onun aforizmlarini har da söylep beribez. Bir vaqt bular ijod yurtunda Musa Ali bilan ol Ufa shoir edi, ulkan shoir. İkisi biriyle ekan. Nechek Musaga deb so'ragan misollar. Eldar Tuğan yurtluyor olmayaptım, tinovi bir savun biliyorduk, orasını birlerine salkın bergen indi benim deydi. Bir yorumdadı Eldar yüzü. Bana tinovi yurtluyor olmayaptım, kayır vaat. Başı yana gide var ahra benim deydi. Başı tuktap duralı. Baş yorumdadı Eldar yüzü. Bana yürek kayır vaat tuktap olganday ola yürek benim infarkt buluzam kim bitandı. Yürek yorundadı Eldar yüzü. Sinirse Eldar Tuğan yorunda da ittirasın. Yürekten ölüp bitiyorum demek bitti. Ölümde yorundadı Eldar yüzü. Главное selametlik müsaade. Şimdi
Силатызга шундый кишинин бүлөгүн бирүүбүз билебиз. Рахмат Бекзор Марсель Эфенди, hurmatli tomoshabchilar, sizning olqishlaringiz Dilbar Po'latovga Ildar Yuziyev ismidagi premiya topshiriqlar chin ko'ngildan tabrik etamiz. Qutlaymiz sizni. Ham albatta kelajakda zo'rdan zo'r boshlar tilaymiz. Motor endi uzoq yillar davomida shu ikki tomondosh respublika orasida xizmat etgan nasib bo'lsin. Dog'istonda da Boshqirdistonda ham To'g'ri oldida ham boshqa oldida sizni bekordan hurmat etamiz. Dilbar xonim sizning deydi so'zingiz bor ekansiz. Xayrli ish, hurmatli ko'rishlar. Sizga Boshqirdistondan ko'p salam, o'zim ishlagan Tulpa jurnalidan, shulay Boshqirdiston Yozuvchilar soyuzining Tatar adiblari birlashmasidan ko'p salamlarni yetkazdim. Hamda mana shu tamli shakshakni mening topshirasim keldi. Maydon jurnali kollektivini ham uning bosh muharriri Fakilovay bunda bo'lsa men topshirib edim shu shakshakni. Fakilovay yugurgan ishlarga Fakilovay Demek Boshqirdistondan kichkinaga kuchlanish, kichkinaga bo'lmaydi, shoqning zo'r kuchlanish. Rahmat Bekzor. Rahmat kuchlanish. Jurnallar chiqib keladi, Tulpa esimli, ona endi qog'ozga yozilib bo'lmasa da PDF-dan yozilib bo'ladi. Bek qiziqli jurnal, bek aybat-aybatlar boslar, shunga ko'ra bizning jurnalga yozilishga unutmaymiz. Internet tashlab yozilib bo'ladi. Rahmat Bekzor. Rahmat. Chin ko'ngildan qutlaymiz. Bu premiyani bo'lgan kishilarga, ona topshirgan kishilarga Bekzor rahmatimni bildiraman. Bunday premiyalar albatta endi ko'ngilga dard tushdi, tog'indan ular ishlasa ketdi. Rahmat. Rahmat Dilbar xonim. Endi hurmatli tomoshabchilar, bo'laklar topshirildi, shulay hurmatli qonaqlar, endi o'z o'rinlaringizni ola olasiz. Bizning Dilbar xonim Matamurman haligi premiyani oluvchilarni tabrik etib, Tataristonning ham Boshqirdistonning ola artisti Fan Ola Vali Ahmadov rahmatimiz. Hurmatli do'stlar, men endi 10 yil Shohg'o'da yashab oldim. Menga rahat bo'ldi. Ildar abi bilan ko'p yurdik biz, uchrashuvlarda gil shoyan so'zlar har vaqt ko'ngilni ko'tarib yurdi. Ana bir aytimi istaqolgan 8 xotin bilan yashagancha 8 xotin bilan yashashni xayr beradi. Xalqimizning bir zarinde sizga avval ki yig'lab yurgan Para
Ишегейген үстінейген үстін шәһәріміздің Моланур Вахидов исемендәге 2-нче мәктәп укучылары Илдар Юзиев шигырьләрен укырга килделәр. Каршы алыгыз. Илдар Юзиев, сезнең якта табигатьтә башка, бигрәк тә камил. Юк, йокламык, күрми калабыз бит сихри төннең ямен. Төннең сандугашын үкси-үкси тыңлыйсылар килә. Шул кошларга кушылып елыйсылар, җырлыйсылар килә. Сезнең якның сулары да талган, суын ярга какмый. Усал этләрегез бутны капмый, кортларыбыз чакмый. Сезнең белән җырлап, таңга каршы барасылар килә. Шушы төндә җырлап, яшәп, үлеп каласылар килә. Төнге урманнарга керәсе дә, югаласы килә. Серле күккә ашып, мәңгелеккә юл аласы килә. Бала чакта мин бит табигатькә гашык адәм идем. Ах, нигә соң ярты гомеремне йоклап әрәм иттем. Саубуллашып, бу дөньяда бәлки күрешмәбез тиздән. Күкләргә кушылып йөрим мин дә, озын гомеребездә. Илдар Юзиев, маршрут. Әрсез дигән атымдар алмаган, тик аласын алдым, ни алдым? Күктән нурлар, җирдән дәмнәр, табигатьтән моң алдым. Әнкәемнән якты дөнья, еллардан яз, көз алдым. Көздән айлык, яздан чәчәк, сөйгәнемнән наз алдым. Туктаусыз алдым да, мин кинәт уйга калдым. Борышу сизгәндерде күңелне, җир картайган, су азайган, әнкәй хәлсезләнгән, түгелме? Әрсез дигән атым чыкмаса да, әрсезләнгән ул мин, түгелме? Işlanmışlar. Tantanaga devam ediyoruz. Негізінен бойынша Илдар Юзиев премиясы ұзақ yıllar Meydan журналында эшләгән журналның үсешенә зур өлеш керткән бер хезмәткәргә бирелә. Ул инде бүгенге көндә журналда эшләмәскә дә мөмкин, әмма аның басмага керткән хезмәтен без ихтирам итәбез һәм зурлап бәялибез. Татарстан Язучылар берлеге һәм Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Мейдан журналы премиясе прозаик, драматург, күп телевизион сценарийлар авторы Айгөл Габдулла кызы Әхмәтгалиевага тапшырыла. Ул премиягә журналның үсешенә керткән зур өлеше өчен лаек дип табылды. Премияне тапшыру өчен Шаулы итмәге компаниясе генераль директоры Илдар Юзиев исемендәге премия лауреаты Рафаэль Сөләйман улы Илназов һәм Татарстанның Атказан сәнгать эшлеклесе әдәби премияләр иясе Шәмсия Җиһангирова шакырлары билгеле. Талантлы прозаик, драматург, сценарист Сөләйман Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты Мәхмүд Кошгар исемендәге халыкара бәйге лауреаты Айгөл Габдулла кызы Әхмәтгалиева 1973 елда Актаныш районы Иске Зәфәр авылында туган. Бүгенге көндә Аяз Вилячев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрының әдәби бүлек мөдире, Туташ романы күп санлы повесть хикәяләр авторы. Рафаэль әфәнде, Шәмсия апа, рәхмәт итегез. Хәерле кич дип әйтергә, хәерле кич бу залга җыелган, күркәм залга җыелган милләттәшләр. Biz бик сөйнеп килдек бу чарага. Шуннан да безнең яраткан шагыйрыбыз Илдар Юзиевның исемен мәңгеләштерүгә бик матур сәбәп. Үлгәннәргә, мәрхүмнәргә бер нәрсә дә кирәкми, бу безгә кирәк. Премияның гомере дәвамлы булсын. Рәхмәт. Мейдан журналына бу премияны булдырган өчен. Минем дә язмышымда Илдар абый әйтмичә булмас инде, озакка китсә дә бик зур роль уйнады. Хәтеремдә бала вакытта алар Мөслимгә килгәннәр иде, бер төркем язучылар һәм Байлыкка килделәр. Безнең Заһид Хәбибуллин, Илдар Юзиев, Фасил абый, Маршагаевлар һәм шул вакытта минем
Үземнең шигырен укыган идем. Илдар абый миңа үзенең юкагына бер китабын бүләк итте. Ул китап һаман миндә саклана. Шигъри җанлы кыз икәнсең, әйдә безнең сафка дип. Һәм Казанга килгәчтен һаман күземне дә тотты. Мәктәптә дә нәшриятта эшли башлагачтын нәшрият инде бит 11 ел нәшриятта эшлисең, нишләп китабын буны чыгармыйсың дигән. Әгәр дә ул дәртләндереп җибәрмәгән булса, минем юкагына коймак калындагына Төслемең дигән беренче шигырь китабым әле тагын бер 20 ел көтеп яткан бар иде. Ул сәбәпче булды. Әйдә тизрәк җыйнап бирде, китабымны чыгар дип. Аннары соң миңа бик зур бәхет тәтеде. 2013 елда Илдар абыйның туына 80 ел тулу уңайыннан Язучылар берлеге миңа сценарий язырга ышандырды. Ул Тукай клубында билгеләнгән иде бу кичәне үткәрү. Әмма халык язучылары Тукай премиясе лауреатларын әле Тукай клубында үткәрү модада түгел иде. Мин Мәдәният министрлыгына барып, тавышны беразрак күтәребрәк, шун тырыша инде Камал театрына күчеп алдым. Һәм Илдар абыйның рухы моның өчен шат булгандыр дим. Өйләрендә гармон белән җырлап утырган вакытларда бар иде һәм шушы юбилей кичәсенә аның гармонында китерттем. Инде озакка китсә дә бер шигырь укымыйчы булмас. Бүген тагын сезнең моңсу күзләр миңа төбәп карый, Илдар абый. Әйтә кебек алар. Без булмагач, сез дәйләр дә ярый. Хәтеремдә шигырь ни икәнен белми генә шигырь язган чакта, сез баекка килгәч өндәдегез. Әйдә безнең сафка. Шул өндәгән түбән күккә тиеп, баш тишмәгем ярый, Илдар абый. Җанда шигырь уты йөрткәнемне белмәгән бер сабый. Казанга килгәчтә булдым һәр чак сезнең күз уңында, сүз уңында. Мөлдери дә күңел мең түгелә, янда сез югына. Кемне искә алсаң шул юк заман. Сез кайларда хәзер, Илдар абый? Нидер әйткән кебек моңсу күзләр тагын миңа карый. Һәм без менә Кыркай әйтеп китте, без Илдар Юзеевның җиләненнән чыктык дип. Без шигъри моңны, шигъри куәтне Илдар Юзеевның таныш моңларыннан алганбыздыр дип, елый-елый бала вакытларда укып, Резида җырларын җырлап, рәхмәт аңа, рухы шат булсын. Һәм Айгөл, сине бу мәртәбәле премия белән котлыйм. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Хәерле кич, Мурат Өтөвич, кунаклар. Залга килгән безнең мөхтәрәм тамашачыларыбыз һәм катнашучылар директорлары кичәдә. Хикмәт миңа калса, бүген премия бүләк бирүдә генә түгел, без сезнең белән шушы залга бергәләп замандашлар, фикердәшләр, милләттәшләр, рухи һәм милли җанга рухни сагынып шушы залга килүче кешеләр. Бу безнең өченгә бәйрәм көн, тагын кат безнең беребез барлау көне, беребезнең хөрмәтләү көне һәм искә алу көне. Шункарата кил, дус менә син килеп миңа әйткәндә, әйдә әле шушындай премия булдык дигәндә, мин әлмәгә кадәр андый премия булмаганга гаҗәпләнеп тора идем. Һәм син рәхмәт, син башлаучы кеше, бу эфиргә нигез салучы кеше, безгә рәхмәт. Инде премия булдыру һәм аның турында эшмәкәрләр, башка кешеләр, язучылар белән башка. Беренчедән без Илдар Юзеев һәм Амар шагыйрьләребезне, язучыларыбызны искә алып, аларны мәңгеләштерәбез һәм халкыбызның тарихын, мирасын саклыйбыз, аның данын күтәрәбез һәм республика ана күләмендә түгел, бөтен Рәсәй вакытларында без үрнәк республика, үрнәк халык булып яшибез. Шуңа күрә без татар халкы һәм бunda катнашучылар заман чыннарында горурлана алабыз. Без шушы әйберне киләчәктә дә дәвам итәргә тиеш. Безнең булган җегетләребезне, кызларыбызны шушындый залга чыгарып, аларга матур премияләр, мактаулы исемнәр биреп, аларны рәхмәт иттереп, киләчәк буыннарга да алардан үрнәк булдыртып, тарихны һәм дә алга таба халкыбызның телен, рухын саклау өчен шундай эш алып барырга тиеш дип саныйм. Шуңа күрә премияны бүләкләү
bir өлеше шуша зор ішінің бір нелер тәңгәлитәлі деп ойлаймын. Зор ішінің бір өлеше деп ойлаймын. Рахмат барыңызға да. Айгүл, сенің мен таныш. Мен бірінші сенберге мен бөлек китап ойлап өткеннен мен сана оқып жатқаш шатыратырсыздар деп ойлаймын. Алдым китабыма оқи башлаған едім. Мен ангел тоқтамшы киттеген хат оқып бітірдім. Шаңқырар. Молодец, жазасың. Сена тоғыда ижад мұшлары тілеймін. Жаңадан жаңа әсәрлер қолдыр. Тағыдан зор премиялар ал. Шаңқыра көре біз сена шын көңілден жоқынабыз, мұшларына һәм тәбірік етеміз. Рахмат. Рахмат, зор көңілді алғышылар сіздің алғышларыңыз. Байгүл Ахмадәлиева да Илдар Юзеев есіміндегі премия тапсырылды. Шын көңілден көптейміз. Шылайық алдағы ижадыңызда алғышлар тілейміз сізге. Әлі ұзақ kadar бізді туғандырып, ижад етерге насip болсын. Иратта электрал болған еді, электр қойдым әлі. Әйтер сөзіңіз болса, әлбәттә рәхим етеміз. Байгүл ханым рәхмәт. Бүләкләрдә каштан рәхмәт әйтмичә төшеп китсәң, мәгънәсезлек булыр. Сезнең дә шулай булган икән, теге сөенечле мизгелләрдә дә кайчак кисәк кенә күңел тулады куя. Шуңа күрә гаепләмичә генә ике җөмләмне тыңларсыз дип өметләнәм. Беренчедән, кызлар менә 20 ел мәйданның гомере дигәчтен ахылтап куйдым. 2001 елның майында Факир абый үз янына бу буш кабинетка bir sarı kәнәфи отырган бүлмәгә шундый матур коллектив туплап, шундый матур журналга нигез салган иде. Һәм бу урында Тукайның һәммәбезгә таныш шигъри юлларын телгә аласым килә. Кузгатмакчы булсаң, халык күңелләрен, тибрәтмәкче булсаң, иң нечкә кылларын, киләү тиеш әлбәт ачы хәсрәт килен. Кирәк түгел, мәгънәсе юк, көлке уен дип язган Тукай. Нәкъ менә шушы сүзләрне кыйбла итеп алып, мәйдан журналы 20 ел элек үз эшен башлап җибәргән иде. Халыкның күңелен кузгалтырга, аның күңеленә зәвыклы, затлы, тормышчан әдәби сүз җиткерергә теләп. Һәм күрәсез, Аллага шөкер, Факир абый, без сезгә бик рәхмәтлебез. Димәк, тоткан кыйбла да, алга куелган максат та һәм салынган нигез фундамент та нык булган. Журнал менә 20 ел яши, үз премияләрен булдырып күпләрне сөендерә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре яусын. Һәм тормышта һәр әйберне бумеранг диләр бит. Изгелек кылсаң, изгелек булып әйләнеп кайта. Яманлык кылсаң, яманлык булып әйләнеп кайта. Шуңа күрә һәрберегезгә теләгем, бу кыска гына гомердә Аллаһ Тәгалә күрсәтте, һәрберебезнең гомере санаулы һәм үз артыбыздан сөенеп искә ала торган гамәлләр генә калдырып, бер-беребезне кадерләп, санлап, булган бәхетнең кадерен белеп яшәсәк иде. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Антазаман Марваныш, менә син хакимият, вакил, син бүгенге Махарир, Мәйдан журналы, Шалының төп журналы, исеме Мәйдан, біз Мәйданда торга тиеш. Һәм журнал 20 елына түгел киләсе 100 ел, 200 ел эшләргә тиеш. Һәм ул шул кадәр гомерле булсын өчен без бүген бөтенләй эшләргә тиеш. Мен үзем катнашачакмын, катнашып киләм, һәм сезне барыгызны чакырам. Мәйдан должен жить, бурча. Шәй булсын. Рәхмәт, Рафаэль Сулейманович, рәхмәт күргән кунаклар. Adımı tamaşaçılar sahnede Oliver Dinyaro'ydu. Seni oylap yanam. İlder Yüzeyev sözleri Safiyan İbrahimov muzikası karşılığız.
İldar Yüzeyev, Ədevi İctimai Premiyası, şunun bilen içerikli, Əliqi Premiyenin diplomu həmidəli, uzaq yıllar devamında Meydan Jurnalın yazdırığa buluşluq göstərmişi milli canlı işməklərə verilən. Bunun Premiyenin birinci laureatı Şanlı İtməqi General Direktoru, Millətpərvər Rafael Efendi Süleymanov buldu. Süleymanov Yılmazov buldu. Bugün biz ikinci premiya laureatını ilan ederiz. Uzak yıllar devamında Meydan Jurnalına hem milli matbuatka buluşluq göstərkən Trak Resurs General Direktoru Vamil Elfetoğlu Ahunov'da İldar Yüzeyev ismindeki premiya diplomu həmidəli tapşırırlar. Hürmetli arkadaşlar, sizin alkışlar. Sənəyə Vamil Elfetoğlu hem Media Aksionерlik Cəmiyyəti General Direktoru Şamil Məhəmmədoğlu Sadıqov. Dolarsan Yavuşlar Birliğinin inşallah bu iliştekçisi, Dolarsan Noktazanan Medeniyet Hizmetleri, Teologi Fenleri Kandidatlar Oyası İslam'ı Abdullah İş isimindeki Ədevi Premiyeler laureatı Meydan Jurnalının Redaksiya Səhvəti Reisi Fakir Bilgi Məhəmmədoğlu Sadıqov. İldar Yüzeyev'in oğlu Dolarsan Yavuşlar Birliği Əzəsi Prozaik Dramaturg, Kino Rejissör Dolarsan Noktazanan Sənət İşletmesi Oğlu İldaroğlu Yüzeyev çok rövanətini biliriz. Sizin alkışlarınız. Assalamu alaikum, hayırlı kiş millettaşlar. Şunday matır zalda şuraşabız. Elbette şallın bu milli ruhlu şın tatar şıkarı. Manda şallığa kirgeç, şundan da konular kutarıyla. Sizin tuğanlar koyup. Elbette milli ruh ol matbuat şaralar tarafından formalaşa. Bizim bu günde bunda ciddi matbuat şarası tatar dilinde işliyor. Şallıda bir umaylığını edin. Hem in derecesi şunu Meydan Jurnalı. Elbette her bir zor iş ortunda kişi durar. Bizden için en zor suyuniş, bizden jigitler gibi yürüyüp getirgen Fakir Efendimiz var. Şu zor iş ortunda Fakir Efendi'nin zor işi durar. Rahmet etip anlaydayız, bol şarkı geldi. Hem elbette şunday sponsorlar az buldu. Bizim için zor derece. Elbette bu zor suyuniş bizim için. Rahmet. Rahmet Şahin Efendi, Fakir Efendi, rahmet ederiz. Hürmetli Murat Atıgış, hürmetli mertebeli konaklar, hürmetli tomoşaçılar, mine 20 yıl biz sizin bilen jurnal okuyuz, Maydan deb atalgan. Biz özümüzün Şollu tübeginde, Kamar yanında, Boşkırstanda, umumen Tatar'da yaşayan dünyalardan bir köp Tatar ediplerinin icad örneklerini özümüzün halkımıza ko'rsata oldik, yozuvchilarimizni dardlantirdik. Ham endi mana shu ishda bizga Ildar og'a Yüzeyev tilakdosh bo'ldi. Endi mana hozir premiyasini buldirib biz ana Ildar og'ani xizmat ettiramiz o'zimizga. Onun ruhi shod bo'lsin. Ham endi bizning jurnalimizning portfelida shunday motor eserlar bor edi. Elimda bugungi kunda da büyük motor eserlar chiqib boradi. Endi biz sizni suydirib davom ettiramiz. Birden bo'lib, birga bo'lib sizga zo'r rahmat. Rahmat. So'z İldar Yüzeyev'in oğlu Salavat Yüzeyev'den. Hürmetli dostlar, millettaşlar, rahmat chaqiruvinizga. Chunki biz showni bik yaratamiz, Adida yaratdi showni, yergalikda bunda bik do'stlar bo'ldi. Mana Fakir Abuysafin, Vahid Imamov bik yaratdi showni.
Бүгінгі лауреатларны құттықтаймыз. Ол шынап та бик лайық кішілер. Біз аларға уңышлар тілейміз. Жолдары ашық болсын, әдебиетте де, тұрмышта да, һәм әдей етмешлі, главное сәлеметлік. Hürmetli alkışlar, sınırlı alkışlarınız Lamir Ülketulы Ахунов'da İlder Yüzeyev isimindeki Premiye Diploma Kambi'ne topşırılar. Şimdi bugünlerde bilgileri sizden. Lamir Ülketulы kutluyoruz. Oluşlar duyuyoruz. Allah da uzak yılların maturu görüşlerine nasip olsun sizge. Elbette dileklerin iyisi, selametlik. Hürmetli alkışlar. Elbette istelikte foto. Suçlu Lamir Ülketulы Ахунов'da rahmetli hizmetesi sözleriniz bardaşlaydı. Hürmetli şekerdeşler, konaklar, milletteşler. Endi bu fırsattan faydalanıp etesim geliyor. Bizden şuşunday kişkene ölüşümüzne zorlamanınız için pek zor rahmet. Mana bu zalda Tatar halkın için can atıp bergen kişiler jığılganlar. Endi benim etesim geliyor. Biz mana istiqarlık barışılığından geç, ciddi şikterek. Onlarga mecburuz. Şu an göre sizden bilen aralaşımızga bugünkü günlerde şunday rahat da pek kadirli de. Endi şuşunday ağır günlerde Tatar tili için şunday görüş barganda benim sizge Çin komutan büyük zor rahmet etesim geliyor. Ketken ölüşümüz için. Hem büyük kuvvetli selametlik etesim geliyor. Gelecekte de Hadi Teala özünün yardımına taşlamasan televizyon saklarga, halkımızın saklarga, Tatarlar halklara. Birge olarak gerek bir de meşale gerek. Rahmetleriniz için hürmetli kurallar ortamınızda hepiniz katılış için Şirli Tataristan'ın ot kazangan artisti Gebidullah Hurmatulin Mendilik Elluki. Başlamanız.